Ngemuva kwesikhashana nje kuqala umkhankaso wetekuphepha, kumiswe umsola bekashayela imoto lebeyingenawo emafastelo. Emaphoyisa besatfola bantfu labavela kulamanye emave labakulelive ngalokungekho emthethweni. Lisekela la khomishana emaphoyisa kulesifundza lithi kuboshwe bantfu labangetulu kwemakhulu lasiphohlongo sukela kuqala lo mkhankaso. In that case, Home Affairs is going to process those people. And in terms of charging the driver, there is a specific, acts or regulations which regulates the issues of illegal immigrants. So Home Affairs, they are in a position to can deal with those issues and they'll deal with it precisely. Mthombeni ukhulume kabanti ngalolu hlelo lelibekiwe kulamaholide akhisimusi. Emaphoyisa atshalo emigwaqeni lemikhulu kuleli hlelo lokucinisekisa kuphepha kwemphakathi kulamaholide akhisimusi. Kuboshwe lomunye umsolwa ngemuva kwekutfolakala nesidzakamiva lesingekho emthethweni emotini yakhe. What we need is the stakeholder engagement or collaborations, the community policing forum, the issue of the business or the business against crime. So it's taking forward those initiatives in ensuring that we are and we feel safe in Orange Farm. But further than that, as a province, we are looking into the issues of the malls where we are having the community patrollers. Labanye abashayeli betimoto bahlawuliswa imali ngenxa yokungahloniphi umthetho wemigwaqo nekuhamba ngemoto lenemaphepha ekushayela laphelelwe isikhathi. Mthombeni bekahamba netiphathimandla letehlukene temaphoyisa kulomkhankaso wetekuphepha.